Ninze Henry Maganda Matia Cholo tudde ndi munamawulire tambuza video eno. Omusaadha ono amaze emyaka mingi nga MP wa kibuga Kampala. Omusaadha n'omulala ono amaze emyaka mingi nga asirwaza bana Uganda nti ali kuluyirwa abantu. Era omusaadha n'omulala ono amaze emyaka mingi nga ayogera ebigambo ebivuma n'okuyikaikanya naddala abantu abali kuluyirwa opposition nga president waife Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emabega omwamuwulira era nga avuma mpuuga bubiino buli omu yeewuunya nga omugabo gulema engaba nebalemye. Olwaido mwamuwulire nga atagwa ku mwana wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu Solomon nga amuyikaikanya ino. Yeyeta n'omugezi n'owekitiibwa mu Kampala. Wuliriza bino. Nendo nkobera omusaadha ono wa kitiibwa asaanira okwogera mu bantu bonabona abalimu amagezi. Obaire MP Kampala. Amakago gali mu Kampala. Wafuna diiru okuva South Sudan ya gold yetage $25,000 eja dollars. Waja wagema amakago wagasingira omugayiga kodi HBT Hotel wali ku Rashid Kamisi e Kampala. $13,000 eja dola giyakuwa. Wasinga ya maka. Era waja wagema amaka na amalalago. Era wafuna omugayiga owundi mu bitundu ebyerubaga. Yena wa musingira amaka na amalalago ku $12,000 iwe osigala ng'okaali wa kitiibwa. Bw'otaba mufere obaki. Ekyo ekikolwa kyali kya bufere. Lwakubanga twakuyamba amawulire ga kikola ki Red Pepper ne yalinga eyendo kitolayo kwa katono. Oba mufere. Ensi ebaire tekwidi nga ife abandi tusirika. Aye bwonigiriza ina abakulembeze omukulembeze waife. N'okuvaayo kwaife no. You are nothing. Buli kyoyogera kyoli ozira ku hadith tiba kutola ku hadith. Iwe mwene iwe amabanda gakulemerera okusasula nga diru ye South Sudan egwire butaka. Abasaadha baje okutuuka nga buli omwe ali kwenda okutwala amakago bekanga nga bali babiri. Olowa hotel wansi ku Rashid Kamisi n'okwida obwire yakufulumya yatwala amaka. Bakusuulira ebintu ku ssaawa 8 ogw'obwire olyoke omukyala Amelia kyambadde akuyambe ng'alagirwa Jenosale okukuwa amaka g'olimu ebugoloobi. Abantu b'ebugoloobi muveeyo mwidde ku mukutu guno mutegeeze ensi eno omusaadha ono gwe mubona nga avuma ikaikanya abantu mu Kampala ize lawyer MP Kampala n'ategeera ino azaalibwa mu Kampala imwe amaka gaasulamu mutegeeze abantu ani yagazimba. Noye yagazimba. Ayo omuntu aidda yayikaikanya abantu yetwala nti naatuukirire. Bwe bakusuulira ebintu omusaadha ow'okubiri owa $12,000 n'okukuyiiga. Watandika n'okukyusanga emmotoka namba plate Cygnus Land Cruiser gye wali nayo wagitola kwedda Uganda wagita kwedda Congo. Basebo ni banyabo. Mu Uganda eriyo omuntu avuganya gavumenti eno omutuufu alina obusobozi n'okukyusanga namba plate ku motoka ze. Yatola kweye Uganda, yata kweye Congo, alikwekweka kuba mubanda. Abasaadha bakitegeera oluvainuma n'okukutega ku parliament bageme motoka ye Congo. MP Hussein Kyanjo bwe yategeera embeera yaliwo nti omusaadha n'amaka bagasuula batwala mabanda ni bano bagemye motoka akavuvunga nako Hussein Kyanjo mwe yategeerera amabanda alyoka alabule Asumani basalirwa byako bambu Hussein Kyanjo yamulabula obutalyanga mabanda ngekyo ni kye yali ategeeza nti omusaadha yali amabanda batwalira amaka n'emmotoka bali muswaza iwosigala nga oli honorable. Era eriyo omuntu avuganya government eno aba n'obusobozi okukyusanga ni namba plate d'emmotoka bamuwedde kulu ya yaditaku. Bana Uganda mutegeera ali abantu ba Kampala mwena mwene emmotoka yo timujidukira Cygnus eyalinga ku namba plate de Congo nga dikyusa. Era bwe bagitwala timwamubonanga bagimugemye ku bagitwaire yatandika okuvuga nga kapulimo. Bwe bamusuulira ebintu kuluya naja ne bamukola kyero olw'amabanda State House yene Amelia kyambadde yagema ku mukazi we omukulu gwe beeta Naume amuzaalira abaana bababiri abakulu yamuwa omulimu mu State House. Ayolaga abantu nti government togiikiriziganya nayo. Nga mukaseera akamabanda nga gakubitirireku yatwala mukazi wo yamuwa omulimu mu State House Naume. Kobera abantu Naume akolawa. Eri abokodi Kampala abatakidi. Aye wasiriwaza abantu iwe walaga nti niwo omutuukirivu bana basigale obonabona bakyamu.
waira ni ku mwana wa Kyagulanyi omwana ali kutandika obutandika ebyobufuzi yena wamukola ki walaga nti oyo mwana kasasi otisobola kumwogerako olina ogutima ogubi oli mufere nze ndi wa kodi Kampala nze okutegeera ensi nga baba wange koti kiraka walemengo mu koti kodi Kampala bamala kumuyita twaireruuka niwe nakula okusoma ate ndize kodi Kampala kwembaire since 2000 kwensomeire n'ekyalo kyange nkwidi nkutegeera bulungi okitegeera so bino ebintu lekera okuba mu Kampala n'okwogera iwe weeyetamba okuba oli lawyer niwe otegeera ino ozaalibwa mu Kampala okulire Kampala MP wa Kampala oli mufere iwe atakolera gavumenti wasobola otya okukuba omwisirikale owa crime intelligence kodi Kampala musobya Godfrey wa muyuwa amaino owa police eyali ku mulimu ni mukoti baakubisaayo bubise tiwasula nayo naire ku police era owa police oyo musobya baamukubira amasimu okumulabula akuveeko omusango wale mu koti eya Buganda Road aguveemu kiyinza okumutwala ku obulamu bwe iwe oli wa opposition kikaki nga okuba owa police nga gavumenti ya General Museveni enoonya bunoonye n'abantu bwe bataakuna emisango egizirawo bawaiswa mufumbiro bakireewo bawakabi bona abaana baife abali kubonaabona nga gazira na misango banoonereza bunoneze gye babataaku ayewe wayiwa owa polisi musobya Godfrey w'okodi Kampala amaino wasigala ng'oli oti era ng'olaga abantu mb'oli kuluyirwa abantu tokolera state bw'omala bw'odda ku CBS oyo omusaadha waife oyo rubbish ozira kyoli abatakwidini abakubalamu amagezi idda kodi Kampala abantu idda kodi Kampala erosi yona oba eya Mulika oba yaife wano eya Samu Omala oba eya Waiguru odi Kampala anywhere oyimere ku mu bantu oyogere amaka golimu baga kuwabuwe state ekisande ekiweire abasaadda bali abasente edindi abatatwala makago bamala kuidaba awamba bwa Signals era wamala ekisande ekyo ng'otambulya ku bunkenke weekweka kino nekisanda kyoliwo okweidabulula mukazi wo nawume tegeeza ensi yafuna atyo omulimu State House nga babasuulira ebintu kulu ya kodi Kampala MP omuntu gwe beta honorable asobola okusinga yamaka emirundi ebiri mu bantu ab'endawulo oba okasigaire honorable kitegeeza kikali twinono lefa abatayidi luzungu you a lawyer mu Kampala niwo ow'amaani niwo ovuma abantu bona you a dealer oli dealer buli omu abantu tulina okubategeeza oli dealer tukutereke ibanga inene ayobitiriire tegeeza abantu ebyampuuga diru we yakoze ekibu yayise mpuuga akubiseemu wavayo wayogera buli kivume eky'oluwalabu iwe bakutola ku hadisi eri omuntu kodi Kampala kwokulira asobola okubalamu amagezi katolu bwama n'abantu betwakulanga nga gasadda gakulwoka gavubuka gakulu oyo muzeyi katolu bwama nga ali wale wansi wa quality wa Metro FM era kyova yali mukwano gwoino tukwide abantu banji ba Robert Mukibi ono yali ng'omusambi w'ompiira tubayire okwo kodi Kampala tukwidi you are nothing ayereka kukozesa lukudukudu olwo ate kuikaikanya abantu oli muyaye lwakubanga wasoma amateeka abantu ge balowooza nti baloya baba bategeevu no totegeera oli muyaye nawume yafuna atyo omulimu amaka gosulamu we batwala amaka agokodi Kampala gani kobera abantu omwami wa HBT hotel yatwala ati amaka ago what happened agali wano kodi Kampala primary school awo nga ku staff quarters ninzeno maganda mati ya chowolo otudde oyo omusaadha wa moyo wa Kampala oyo omusiramu azira makulu azira makulu tosanire na kuogera toli wa kitibo oli kasasiro you are rubbish nga boyeta abantu rubbish toira mukumanira Kyagulanyi Robert Kyagulanyi waife the next president of Uganda Robert Kyagulanyi Center mugobo olonde londa umbrella buli wobona ninzeno maganda mati ya chowolo tudde tambuza